Poštovani slušalci i gledalci web portala Radija Bijelo Polje, želimo vam dobar dan. Vrijeme za kulturu na talasima našeg i vašeg radija. Danas smo gostu pozvali direktora javne ustanove Ratkovića Večke poezije, Kemala Musića, sa kojim ćemo pričati o kulturnim dešavanjima koja sleduju u toj kući kulture. Kemo, dobar dan i hvala ti što si se odazvao pozivu da budeš naš gost. Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali. Evo, rekao smo da u toj kulturnoj kući se spremaju neka dešavanja, znači da najavimo program o Goetheu, kako si rekao, koji radite u saradnji sa ambasadom Njemačke u našoj zemlji. Tako je, dakle, 27. novembra u kući Rista Ratkovića održat ćemo program posvećen Goetheu pod naslovom Goethe kao neprolazna vrijednost. To je program koji realizujemo u saradnji sa njemačkom ambasadom u Podgorici i koji ima za cilj jedno predavanje, prije svega srednjoškolcima bjelopoljskim, zbog toga što oni imaju to program. Tako je, Goethea, srednjoškolci imaju program Goethea i predavanje će održati Edin Ismailović, književnik i direktor Centra za kulturu u Bijelom Polju, a jedan poseban program posvećen Goetheu pripremili su i gimnazijalci pod mentorstvom profesorice Olivere Janketić. Pošto znamo da je Goethe preferirao, volio Hasanaginicu, taj program koji pripremaju gimnazijalci bit će usmjeren u pravcu, odnosno između te njemačke književnosti i književnosti koja je nastajala na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno južnoslovenskim prostorima. Te večeri također imat ćemo priliku i da vidimo jednu posebnu izložbu fotografija iz jednog njemačkog grada koji je ove godine bio Evropska prijestolnica kulture. Pa je to interesantno, pošto ćemo i mi imati prijestolnicu kulture Nikšić, možda će biti interesantno i ta neka iskustva da nam prenesu Njemci iz tog njihovog projekta grad prijestolnica Evropske kulture. Ono što raduje jeste da će te večeri doći prvi zamjenik ambasadora Njemačke, gospodin Ralf Reusch i sa saradnicima, i vjerujem da će to biti jedan jako interesantan. I značajan je ovako kulturni program, edukativan u svakom slučaju, odakle ideja da se napravi ta saradnja? Pa pravo da vam kažem, ovo nije prva saradnja javne ustanove Ratkovića Večeri poezije sa Njemačkom, jer mi smo još poodavno uspostavili saradnju upravo sa Goethe institutom čije je sjedište u Beogradu, i mi smo, zahvaljujući toj saradnji sa Goethe institutom, prije nekoliko godina imali priliku da dovedemo u Bijelo Polje na Ratkovića Večeri poezije jednog od najznačajnijih njemačkih pisaca, Marcela Bayera. Tako da je ovo je i unapređenje te saradnje kad je u pitanju javna ustanova Ratkovića Večeri poezije i evo da kažem, njemačka književnost. Ima tu još nekih ideja. Sad lakše nam je recimo da sarađujemo sa njemačkom ambasadom nego sa Goethe institutom, jer nam je ipak njemačka ambasada tu blizu i možemo lakše da iskomuniciramo. I ja vjerujem da ćemo u narednom periodu na Ratkovićevim večerima poezije imati pisaca iz Njemačke i da ćemo evo, ovo će biti prilika i da predložimo ambasadi Njemačke u Crnoj Gori da delegiraju jedan jazz ili blues band ili fusion, kako god, za ovogodišnji Whitefield Jazz Festival, pošto ove godine je 20 godina Whitefield Jazz Festivala. Tako da evo... Hoćeš reći 2026. Ne. 2025. je bilo 20 godina. 26, znači naredne godine 20. Ti si već ušao u narednu godinu. Jeste, već razmišljamo o narednoj godini. Ovih dana pravimo plan
plan za narednu Da, godinu, da. pa vjerovatno to u glavi. Eto, To bi bilo zanimljivo, da, u svakom slučaju dobra saradnja, naročito kad urodi plodom. kako da ne. Da li imate li još sa nekom ovako s ambasadom ili sa nekim još ideja nekih? Pa mi u principu, vi znate da mi svake godine na Ratkovićevim večerima poezije imamo pisce iz raznih država i to je sve zahvaljujući saradnji sa ambasadama. Recimo imamo odličnu saradnju sa francuskom ambasadom, imamo odličnu saradnju sa austrijskom ambasadom, imamo odličnu saradnju sa poljskom ambasadom, sa turskom, odnosno ne sa ambasadom, nego sa turskim kulturnim predstavništvom Yunus Emre. Imamo sa kineskom ambasadom, možda po najbolju saradnju. Mi, zahvaljujući toj saradnji sa kineskom ambasadom, mi smo postali prijatelji Udruženja pisaca Narodne Republike Kine i pošto se mi aktivno bavimo izdavačkom produkcijom, postali smo član jedne asocijacije izdavačke u Kini i svake godine izdanja Ratkovićeve večeri poezije se prikažu na sajmu u Pekingu. Ne fizički, nego oni, pošto je mi njima skeniramo najznačajnije naslovne strane naših knjiga i to bude predstavljeno na sajmu u Pekingu. Tako da ta saradnja sa ambasadama je jako bitna i zahvaljujući tome mi dobijemo i referentne autore i zahvaljujući tim saradnjama upravo skoro da nema države u Europi iz koje nismo imali pisce na Ratkovićevim večerima poezije. Eto, još jedna manifestacija koja nam ovako ide u prilog kada je kultura u pitanju. Evo, pomenuli smo izdavačku djelatnost, Ratkovićeve večeri poezije, dugo radi, možemo reći dugo, sad već koliko je to, od 2012. godine. Odmah je pokrenuto, kako je u stvari i osnovana ustanova. Šta radite ovih dana? Koliko ste ove godine u stvari imali izdali knjiga i tako? Izdavačka produkcija javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije je jedna od važnijih segmenata rada ove ustanove. Samim formiranjem ustanove, dakle, rekao smo 2012. godine, pokrenuta je i ta izdavačka produkcija. Sama ideja da se pokrene izdavačka produkcija u Ratkovićevim večerima poezije je nastala iz te nekakve potrebe da na sjeveru Crne Gore nije imao referentan izdavač, nego su se naravno i dan danas se izdavačkom produkcijom bave nevladine organizacije, pojedinci, određene štamparije, ali na taj način nemamo selekciju teksta. Nemamo kontrolu knjiga koje se objavljuju. Dakle, da bismo objavili knjigu, dovoljno je bilo da imamo između 300 i 500 eura i možemo da objavimo knjigu bez obzira na kvalitet teksta. Naša ideja je bila da malo uozbiljimo tu izdavačku scenu na sjeveru Crne Gore i 2012. godine kad je formirana javna ustanova, mi smo se dogovorili da pokrenemo jednu ediciju koja se zove Književne paralele. Što bi se reklo, tu smo na izvoru, dakle imamo sigurne 2 knjige koje će biti štampane u izdanju Ratkovićevih večeri poezije. To je dakle dobitnik nagrade Risto Ratković i dobitnik nagrade za mlade, dakle nagrade Ratkovićevih večeri poezije. I to je tako krenulo. Onda smo svake godine u tom našem planu rada planirali po 10 knjiga. Jeste. I danas mi imamo recimo objavljenih preko 120 naslova, vrlo značajnih. U našem izdanju je izašao Nobelov Orhan Pamuk, izašla je knjiga jednog od najvećih pjesnika u Europi, Dona Pattersona, Valerije Butules koji je objavio kod nas, Abdullah Sidran, onda, evo sad ne mogu da se sjetim, svi značajniji pisci. Šta vi radite sa tim knjigama poslije? To me zanima nešto. Da li se dobro distribuira? Ovako, mi te knjige koje izađu u našoj produkciji, one izlaze u tiražu od 300 primjeraka.
naime, pošto mi ne dajemo autorima honorare, nego autor dobije određeni broj primjeraka, odnosno ne određeni broj primjeraka, nego 100 primjeraka dobije na ime honorara. Mi ta izdanja predstavljamo na raznim sajmovima, predstavljamo ih na nekim književnim večerima u regionu. Znači, mene isključivo je zanimalo to da li može se kupe? Pa, mi smo nešto u saradnji sa suvenirnicom u Bijelom polju, ta neka izdanja, pošto smo ranije smo imali samo tu ediciju književne paralele, a onda se to razvilo, pa imamo ediciju antologija. Tu izlaze knjige, recimo antologija Ratković, to su izbor iz poezije Rista Ratkovića, antologija Sijarić, antologija Sidran, antologija, ove godine smo na primjer objavili knjigu italijanskog pjesnika kako se zove, Emilija Nigra. I dakle, antologija Emilija Nigro na italijanskom i na crnogorskom jeziku. Dakle, ne prodajemo knjige, već ih distribuiramo bibliotekama. Bibliotekama širom Crne Gore. I ono posebno što je meni drago jeste poklanjamo knjige školama bjelopoljskim za luče, za nagrade, jer ja se sjećam kad sam ja bio osnovac, kad bih dobio neku knjigu za nagradu, i dan danas čuvam te knjige, one stoje tamo i znam da će se... Knjiga je u stvari inače drago spomenuti. Apsolutno, samo što knjiga polako gubi vrijednost pred navalom raznih ovih društvenih mreža i tako dalje, pa sve manje čitamo knjige, a sve više čitamo nekakve, ne znam, kako se to zovu mladi nešto na internetu. Ne znam, ni ja niti ću da znam, volim knjige, taj miris papira. Jeste, pa skraćena izdanja knjiga i tako dalje. Jeste, ne mogu da verujem. U ovoj godini, dakle u 2025. godini, već smo objavili 9 knjiga. Do kraja godine će izaći još 2. Najvažnija ta neka izdanja koja su ove godine izašla jeste knjiga poezije Novobran, dobitnice nagrade Risto Ratković i Jovane Bojović. Dakle, ona je dobila nagradu za 2024. Također dobitnica nagrade za pjesnike do 27 godina Jelena Kljajević, i njoj smo objavili knjigu koja se zove Prtina do rajskog skloništa. Onda imamo knjigu koju smo već pomenuli, Emilija Nigra, koji je dvojezično na crnogorskom i italijanskom jeziku. Objavili smo također jednu studiju koja se zove Tragom iskre Vladike Rada i Jevrema Vrkovića. To je autorka je profesor dr. Olga Vojčić-Komatina sa Filološkog fakulteta u Nikšiću, i to je jedna jako interesantna knjiga, studija koja se bavi komparacijom između književnog stvaralaštva Njegoševog i Jevrema Vrkovića. Također, osim što objavljujemo knjige koje su naučnog karaktera, poeziju i prozu, objavljujemo i knjige za djecu. Pa smo ove godine objavili, nedavno izašla jedna fenomenalna knjiga našeg poznatog autora Bogića Rakočevića koja se zove Iskrene pjesme. Vrlo interesant. Naučili smo od Bogića da do sad se nije bavio poezijom za djecu, i ovo je njegova prva knjiga, i mogu vam reći da je, evo, da kažem, šteta što od ranije nije pisao za djecu. Također, moram da pomenem još jednu knjigu koja se zove Novopazarski zapisi. To je knjiga iz 1700 i neke, to je rečnik novopazarskog govora koji je objavio Simo Budmani 1700 i neke godine, a ovu je knjigu priredio Elijas Rebronja, direktor biblioteke Dositej Obradović u Novom Pazaru. Za tu knjigu mi smo prije 2 mjeseca dobili nagradu za najbolje reprint izdanje na jednom sajmu knjiga u Kotoru. Tako da, eto,
vrlo jakoj konkurenciji. Možete misliti u Kotoru šta sve ima od tih reprint izdanja. I eto ta naša knjiga, na što smo baš jako ponosni. Do kraja godine... Reče 2 knjige, a koje će biti čije? Jedna knjiga se tiče Bijelog polja i bit će vrlo interesantna. Ja jedva čekam da izađe, a vjerovatno i vi ćete kad čujete. Knjiga se zove O bjelopoljskom novinarstvu i bjelopoljskim novinarima. Autora Murata Ćorovića. To je knjiga, zapravo to je monografija o bjelopoljskom novinarstvu i tu je Murat Ćorović. Vi znate da je on bio dugo godina urednik bjelopoljskih novina i da je nekako od samog početka bjelopoljskog novinarstva tu. I tu je obuhvaćeno sve, od samih početaka bjelopoljskog novinarstva do danas. I tu su imena skoro svih, evo, teško je obuhvatiti sve, ali skoro svih novinara koji su rođeni ostavili traga nekog u novinarstvu, bar što se tiče ovog dijela medijskog. Apsolutno, i do sad svi mediji koji su izlazili u Bijelom polju, svi su mediji pobrojani i o svima je Murat napravio po jedan osvrt, vrlo interesantan, onako muratovski, što bi se reklo, kratko, jasno i onako baš mislim da će ta knjiga biti jako interesantna za Bijelo polje, a boga mi i za novinarstvo u Crnoj Gori. I druga knjiga je knjiga poezije mlade Julije Milušković, mlade jedne pjesnikinje iz Podgorice, jako talentovane i eto, još te 2 knjige su nam ostale i da zaokružimo tu ovogodišnju produkciju. Kad je u pitanju izdavaštvo, eto, da ne zaboravim da kažem da mi svake godine štampamo bilten. Zapravo, taj bilten štampamo svakog januara, jer on je na neki način izvještaj o radu javne ustanove, ali sa svim onim događajima koji se desili prethodne godine, i to je ovako jedno lijepo vizuelno rješenje tog, jer imamo, evo da pohvalim i mog saradnika Stefana Vukićevića, koji zaista, i ne samo fotografije, nego i dizajn, jer Ratkovićeve večeri poezije od samog osnivanja, od samog početka, vrlo pridaju važnosti dizajnu, tom vizuelnom identitetu, na početku je to radila sjajna Emira Toković, a onda je možda neđe od 2019. preuzeo Stefan i zaista to ima, nekako se sve ono što Ratkovićeve večeri poezije urade, prepoznatljivo je kad se ono što se odštampa. Dobiješ i sliku, jes. Apsolutno, jako prepoznatljivo. Pa i kad je u pitanju izdavačka produkcija i te naše knjige, recimo, zaboravio sam da pomenem još jednu ediciju, to je zapravo samo do sad su izašle, to su sabrana djela. Do sad smo objavili sabrana djela Rista Ratkovića i izabrana djela Alda Neđedovića. To su kapitalna izdanja i to je zaista rijetko to radimo, jer za to treba i dosta novca i sve to, ali zaista je to onako važno i tu svakako, evo da pomenem da smo objavili i monografiju Ratkovićeve večeri poezije. Ove godine za 20. Whitefield Jazz Festival pripremamo također monografiju Jazz Festivala, tako da, eto, znači... Imate svašta nešto i u planu i dosta toga se i uradilo, no da ponovimo ono što nas čeka za nedelju dana, otprilike je program o Goethelu koji ste pripremili u saradnji sa ambasadom Njemačke u Podgorici. Jeste, ja evo da pozovemo slušalce da dođu, bit će to zaista dobar i zanimljiv program i eto, interesantno će biti i da vidimo ovu izložbu, da vidimo kako će to naš Nikšić otprilike da uporedimo sa našim Nikšićem. Odgovoriti na zadatke iz Evropske unije, na kraju krajeva Njemačka je tuđe, jest. Kemo, hvala ti, uvijek nam doneseš lijepe vijesti kada je kultura u pitanju i mi navijamo za to. Bio je to Kemo Musić, direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije, izvinjavam se.
Vi ste pratili emisiju Start Arta, sa vama su još bili i Đurko Dubljević, Vladimir Jerić i Valjo Šabanović. Ostanite i dalje uz program Radija Bijelo polje.